عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan sing kami tiranan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, imil kita patumtum misanda kumantiyo-tiyo waktu ini. Karena intag na po sin waktu lang ta, biya mga wala nakasakap. Sumakawa insyaAllah subhanahu wa ta'ala supaya di kita kapulawanan dakula na magpatumtum na hadya kita misan lang ta in mga pakarajaan sing kita ini biya paragbos pagbalik-balikan na hadya nakakunahan tadto in pagbalik-balikan. Sabab ini panawag-tawag sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo in aginiya hadis niya jaddidu imanakum, baguhan niyo in pag-iman niyo. Naman jari nagsambatan in mga kasahabatan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam in aginila kayfa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Biya din lang niya kaagina mo magbago sin pag-iman na mo. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Baguhan niyo in pag-iman niyo muna sing kabtangan la ilaha illallah. Kabtangan syahadatu an la ilaha illallah. Amin tumtumun na to si mapakita niyo patuhan Rabbul Alamin wayroon pagtag-ipunan sing kita niyo wat malainkan tunggal isa-isa sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nain ini suway hadya ini kataan ami indi lupahon in pakarajaan ini sabab in kita niyo kataan piyapan jari sin Allah ta'ala supaya makapagtag-ipon kaniya. Nah sabab yan, pagka tiyugila na kato taniyo in waktu sin mapatut lang tasing kita hitunay hatungod sin mga pierdo kato atawa wiyajib kato sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luwa na to in siya lang ta hadir hawakto in kita umalup kaniya sabab inyan biyabay taasal sin ini pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam labay ring hapang hindo sin Jibril alayhi salatu wassalam sin pag-agama labay damikyan dahil hapangasubo Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hambuk lang ta jiawaban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangasubo na hambuk dahil mga pangasubo amuin jawaban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin pangasubo bang uno in pag-ianun ihsan in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In amuin pangikat sing kita hatungod sin pag-ianun ihsan at inya pagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon hauno na, piyang daakan niya kato, suway tapaamuhon, pakugdanon, hakabayaan niya, di taman jari lamuran, sin kabaya-bayaan ta, sumakawa doon ta, urulon kawaon haamin, dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay, amo na impamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahasabab yan, bang tayandaran ini tiutumtum in amoy in pagbago sin pag-iman tanturunhan na in kitari malawa deng hatiranan. Ibandi kita biya mga ini makahinang
sin amuin hikalupas sin amal ibadat sin kita. Karena inyaon katantan na mahinang lupas bangta di mapajatu impiang da akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lago-lago kalugian sinambuk pahambuk dahil mga manusia amuin di mag ini inu-inu sin parkala amuin parsawawan ng kansya pia panjari. Karena ini katantan na magbingkato in amuin gugu sin hinang sibo daing kaaunan pamarayaw iban sin pamangi. Nabi ana sinagi in pakaradyaan taha pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala maluhay tatilusahon iban maluhay tajagahan in uno-uno pakaradyaan sabab in uno-uno beita kato sin Allah ta'ala sibu na piyang langan ni iban sin piyang daakan niya inyan katan naglalawan-lawan hakahaupuan niya bang tibuokon laung tain in panganalta, maun parwa parkala hadya, marana yung katantaan. Uno yung pag-iano nini. In, baita si mga ulama, laung ta mga mananapsir, sing Quran mahamulya, laung niya in halaw man sing Quran ini katantaan, dua kabtangan da. Uno yung pag-iano dua kabtangan yan. In dua kabtangan yan, amo na in, mangi iban sin marayaw. Mangi iban sin marayaw. Duara. Marayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon marayaw, piyag marayaw sin manusia. Mangi, piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon mangi, piyag mangi sin manusia. Sabab in mga yan katantan, aun doonhan, lang tapiyag mangi sin kita sumakawahi karayaw kato. Biyata sin Allah Ta'ala, asa an tuhibbu syai'an fahuwa sarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun waktu, ingkatan amuin tiyatali mo, law mumangi sa karitwi, hikarayaw kay mo. Aun doon haon ni sab, hapangatod mo, inyaw ni karayaw kay mo, sakali kakangi kay mo. Mahita yan to. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini kamur inyo kaingatan, impag iyanon marayaw piyag marayaw ko, di inyo kaingatan, immangi piyag mangi ko. Nahasabab yan. Haon no tano na to makawa impiyag mangi iban siya piyag marayaw, makawa na to doon haamin diaak niya. Nagpasampay maripalauman na to, amo na impamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na inuno pakaradyaan, pag iniagama, di manjari makakuha daing haamin piyami at sinpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabab karna in piyami at sinpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato niyo, bukon daing ha ini panghati niya, kandiri niya. Inyaon katandang hatuhan na to Rabbul Alamin. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam siyaksian sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magkabtangan tungod paparkala pag-agama. Ati niya mamayta kato, sibu dahin kaaunan, piyang daakan, sinallahu ta'ala ibang piyang langan, di siya magkabtangan, buat malaing kaning kabtangan niya, daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan mga kataw-tay manghuran, haakama Islam. Na in siya, laung taway piyagbiddaan tayban siya, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In siya manusia, in kita manusia. In siya ipon sin Allah Ta'ala, in kita ipon day sab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumakawaon piyagbiddaan na to iwan siya. In siya dia aksin, Allah subhanahu wa ta'ala, piya naugan siya wahi, in kita niyo, wala kita niyo naraak sin Allah Ta'ala, amin kandiri na to, in kamayaan sin Allah Ta'ala, hambuok dain,
magpasampay tiap-tiap zaman, tiap-tiap waktu, amin yaon indaak niya halauman sin manusia, halauman sin gumiini. Ang kahinapusan niya, amunain, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyay ta doon haon, sin Tuhan na to Rabbul Alamin, Kul, baita isila ya Muhammad, innama ana basharun. In ako'y nilaong baita isila na ini manusia. Mislukum. Biya da kaniyo manusia. Yuha ilayya. In piagbidaan na to, in ako pianaukan sinallahu ta'ala wahi. Hati niya pianaukan siya wahi sabab in siya daak. Mamayta ha manusia sim mapatut, pajatuhon, di halaw man sing gumiini, tungod paparkala hikaamusin, pagtag-ipon nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga katawtay manghuran, haagama Islam. Na tiyo-tiyo deng ha mga ini pangadjian sing kita hawaktu ini, pagpatumtum kato taniyo, asupaya kita niyo ri muklas deng hapiang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa na tuod, in pagkaradyaan pag sambahayang, amo na yung puunan singkatan ibadat, bang wala doonin sambahayang, misan munahin ang ingkatan tan rukun. Sin Islam, bang wala doonin sambahayang, na way roon bistahon kato taniyo. Amo yan. Na in sambahayang, amo na yung puunan singkatan ibadat. Na bang siya wala doon, na tanto nalupas in ini ibadat na to, atau nalupasin waktu na to, nalupasin ibadat na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala. At ini subay tuod ini, amo hindi siya kita malipas sa waktu. Subay hadjain kita, amuin biya simpag ianon si mga sila magkakabtangan, laong niya amuin naghangad sin waktu, haamin waktu piag ini uno ini piag isunan atau piag amuin maupakkatan sin amin tag-ipon iwan sin ipon niya. Bihanyan. Karena ing kita katan na lamud kita na asubo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin law niya piagwain ini manusia katan, wala palimalahil maripalaw man sing gumiini, daing ha sulbi sinapo na to Adam, sarta doon imalup patuhan Rabbul Alamin, iya subo sila katan, lamud kita niyo. Iban lamud ing katan, amin lumahil di hababaw sing gumiini, si mambong patuhan Rabbul Alamin hawaktu yadto, aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum, uno lang sin Allah ta'ala, bukon ka akwin Tuhan niyo, kalu bala, in sambong sin katantan, na wayroon tuod, dukaing, ya Allah, matan, ikaw tuodin Tuhan na mo. Nabihan yan. Na manjari, yari man kita limahil pa dunya, yari na kita, amuin lang ta, miabot na yung pangumulad ta, mabistain kita subay na tumunay simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na subay na to ini parulihon marayaw, ayo puton marayaw, jagahan marayaw, ayaran marayaw, karna in inikatan bang muyad tuhinang, biya kausin nag-ayad sing ginawawaran mo, dahin di halaw man sing gumiini, sampay paadlaw gana-gana. Naman jari, aon biyay ta doon hay ni sin mga sila, nakauna rin kato taniw nakahati sin pag-agama, amuin subay na to ini, jagahan marayaw, qala Ibn Hazmin, la dhanba ba'da syirki a'zamu min ta'khiri salati an waktiha. Wayroon lang niya dosa
sa lago-lago, mapuas daing haamin, ini maksiat pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, daing sin, amuin maglii-lii sin waktu pagsambahayang. Ini, biyay tak doon ini, amuin ta'khirus salah aja. Hati niya, biya sa pantun, amuin, biya mo piyahil-pahil in waktu sin pagsambahayang. Sa lago-lago na dosa, sumuno haamuin dosa pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyay sin Allah subhanahu wa ta'ala, asura Maryam, ayat kay mantagsiyam pakaknuman, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. In ayat ini, biyaitaan kita nirusin Allah subhanahu wa ta'ala in tabiat si manusia. Amuin laung ta mapahil. Labi-labi na hawakto, bihan, amuin doon sila timibot bang kamatauran sin manusia. Biya na sin nagjato ha mga umat na kaunayad to. Hawak to yaon pa in kanabihan, karasulan, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, na yaon day sab sila miya makad-makad katantan. Bang wala na rin doon in mga ini kanabihan, karasulan, amin magdararungan sin pakaradyaan, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon han tumagna na imano siya magpahil-pahil. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Na sumulang na ini mga sila, mapuas daing ha mga sila amuin, bang wala no roon halawman nila, ini piyaw-piyaw na lang sin, magbibisara, sin tungod paparkala pag-ibadat nila, وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Palabihon nila na in kananapsuhan nila halawman sin gumiini. Napang ini kitaon di majato ini halawman na to bihayaon bang unuin luparagbos si manusia. Wala na riin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam halawman na to na hasababyan na ingkay banan doonhan ma ini magdol na sin napsu nila. Naroon haon, biyay ta kato taniyo, na imano siya makasud na palawm ka ini halubiluhan, malawa na rin hatiranan, sabab karna bang mabiyak sa imano siya mag liilii, doonhan mabugto na sambilin, para sugpatan, pa kamatauran si mano siya naghihinang. Bihan yan. Tumagna yan ini mutas, sumambahayang nakulong na rito habiya ini. Aon na pagsambahayangan dito. Pag-abot, pawaktuad to, ay, lang niya wayroon pa air ko ini. Waya ko nakapag-air, bihad to. Sampay ri na maaon in pagsambahayang. Muklas na in wakto sambil, makauno na. Makapuklas na siya rin doon. Manjari, wala doon haonin, ini kaya lupahan niya in sa lago-lago patumtum kaniya in pagbago sin pag-iman. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Magnaik saksi ako, sumapa ako, wayron pagtuhanan ko kaing buat malaingkan Allahu Ta'ala ra. Siya ra. Naman jari in nagpapanjari kay mo. Dimihil kay mo kabuhi. Dimihil sinridjiki katan. Siya katan. In nagpaon hatiap-tiap manusia. Iban sin kababayaan si manusia.
Pag ubos doon haon, duma mag-alop kaniya hawak tuyaon. Pag ubos, di niya halgaan in waktu yaon, umalop pa amin nagpapanjari kaniya. Biya din na bahayan. In kahalan si Manu sa bihan. Na amo yadtuin biyay ta kato. Sa sumagawa, bang in mga pakaradyan hangkan tawala na, in haatay in mga waktu yadto. Karna aun, kaya ligap mahal ka. Parkala amin way rapat inyaon subay mo hinangon. Karna biya mga aun doon haon kakunahan mo hinangon di mahinang sing kaibanan. Subay ra ikaw in himinang. Karna bang isab yaon di mo mahinang matao di sab kamumulahan jumato. Na inyaon katan manjariyad tulong ta amoy in unahon mo inyaon sa sumagawa kakunahan sing kitain pagtawbat pa Allahu subhanahu wa ta'ala illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'a. In yadtukatan bang aun siya in amin hinang mo mahinang sabab maapon kausin Allah subhanahu wa ta'ala biyad ting kahalan na inyaon katan subay mo yadto ini inu-inuhun ingin hawawaran mo bang aun dapat di kita manjari maglupas waktu mga katautay manghuran haagama Islam. Hadis riwayat dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ladina hum an salatihim sahud. Qala huwa ta'khirul waqti ay ta'khirus sala an waqtiha. Wa'adahum biwailin wa huwa shiddatul adab. Huwa wadin bi jahannam law suyirat fihi al-jibalud dunya ladhabat min shiddati harrih. Wa huwa maskanun lahum illa man taba wa nadima ala ma farat. Ini riwayat dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas, kiridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in aginia. Iya subuko in Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa amin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sing Quran mahamun liya bang unuing kamaksuran sin laung niya alladhina hum an salatihim sahud. Amo laung niya im mga sila tungod paparkala sin sambahayang nila biya laung niya ini sahod. Amin sa pantun niya biya tiuod niya wala tiunay hawaktu. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa ta'khirul waqt. In maksud lang niya sin ayat yan amuin pagliili hawaktu. At niya pagtahala sin waktu sambahayang di matong na in waktu wala tiunay pasal aun kialigapan amuin adakala in kialikapan hat sadya nag-story hata dyan nagsuy-suy. At tawa aun doon kialigapan, pasal sin ini nagbabas sa sing katantan halom sin cellphone niya. At tawa in wala kaya sambahayang pasal sin aun doon haon timawag kaniya. Bihan amoy in duma mag-story si mga parkala bukunday sa mahal ka tuod. Na amo yan. Aun yadto waktu bihan in makasasaw pasal sin pagkuli atan si manusia, labay ring hapaglangog, labay ring hapagjuri, inyaon katantan hikalupasin waktu. Na inyan biyay ta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'khirus salati an waqtiha wa'adahum biwailin wa huwa shiddatul adab. Ini na tagamahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-ianul wail. Amo nain sa bugat-bugat
siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-iyanon narkawail. Biyata doon haon huwa wadin bi jahannam. Ini biasa pantun lihak halawm sin narka jahannam. Law suyirat fihi jibalud dunya ladabat min shiddati harrih. In narkawail lawn niya. Bang pasurun magtuhitilo imbud kataan halawm sin dunya ini. Maubos matunaw katan sin ini paso sin kayo halawm sin narkawail. Wahuwa maskanun lahum. In iniamo na yung paghulaan si mga manusia, magliili sin waktu sambahayang, magtatahala sin waktu sambahayang, na amuinin hulaan nila. Maskanun lahum illa mantab wa nadiba ala ma farat. Buat malengkan amuray sila magtaubat, sa tak sumanggup nabihan, iban amuin paamuhon nila na ingkakahinang nila roon, sa tahipagsusun nila im mga waktu amin limabay na lupas nila yadto. Amuan mga katautay manghuran, aagama Islam, intanda doon hay ni biyabayta sin Allahu Ta'ala. Adakala in nakaligap, yari halawman sin ayat na sabot ini. Biyabayta sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya kamu mga bariman, ayaw makalipagakaniyo in alta niyo muna. Amo sa ini in kamaumuhan magpakasasaw ha manusia. Bang kita yaon nasasasaw sin ini alta biha. Misan in hat mag-itong sin alta yaon parkala dakula ha mga tao matawd alta. Na hindi hikasambahayang pasal sinyaw nag-itong sin alta. Bihan yan. Sabab in mga tao matawd alta yan na kamaumuhan yan di saan makatug akon sin amin tug laung ta kup. Sabab may ta magbista sin nausahan nila sin adlaw yaon, magkita bang nakauntong da, magitong simpuunan, kitaon bang pilain na usaha. Na ayaw makalipaga in waktu yan, mga palanggungan na agama Islam. Wala auladukum, aywan si mga kaanakan, ayaw makalipaga. Doonhan, aun waktu maubusin waktu, hapaglawan-lawanan hadyasin anak. Madtubihan, magpakatawa ha anak, maglag sinini biya mga hikakuyag, dunhan, maun waktu, maubusin waktu roon na yan. Nabukon bihad tuin, ini hinangon sing kita, sabab ini siyab butod sing Quran mahamulya. Auladukum, amwalukum, wala auladukum, an dzikrillah. Impag iyanon pag, ini tumtum sin Tuhan Rabbul Alamin, amunin waktu sambahayang. Amin yaon siya umalupkato. Dunhan. Sabab may ta, ingkatan sin himumungan mo. Halom sambayang, taan tuha, inyan sambakun kausin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nalaw niya, wa mayyap al-dhalika, paulaika humul khasirun. Isiyo-siyo, hindi mag-ayad. Sin pakaradyaan, nasabot yan, siya nain sa lugi-lugi manusia haadlaw gana-gana. Amuad to mga katautay manghuran, na inayat ini, manunjo pa amuin as-salawatul khams, amin sambahayang 5 waktu. Na ayaw na to palawakunin waktu tuan, doon kita hapanagnaan waktu hitunay na to, in tiap-tiap sambahayang bang dumatong na in waktu niya. Iban tumtumun na to. Damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpa-out-out, nagpatumtum kato taniyo. Hadis biyayta niya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi as-salah.
Fa in salahat faqad aflah wa anjah wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan bistahon haipon sin Allahu Ta'ala adlaw kiamat dahing ha mga amal niya amunain amal sambahayang. Nabanglaw niya di mayaw na nagparuntungan na siya iban na kadauhat na siya sin daraugan dito hadarat sin Allahu Ta'ala na banglaw niya kaya kulangan wa in nakasat bang kaya kulangan in amal niya sambahayang faqad khaba wa khasir doonhan na makananam na siya sin kasusahan lando iwan sin kalugian sa lagu-lagu haadlaw gana-gana mga katawtay manghurana kama Islam. Damikian beta sin Allah subhanahu wa ta'ala lam si Quran mahamul liya. Ini pagpatumtum ha mga taunarka. Amin asubuhon sila sin Allah ta'ala hadlaw kiamat. Law sin Allah ta'ala masalakakum fi sakar. Uy, may ta kamo yan nakasud mo panarka sakar yan. Kalu lam naku minal musallid. Nain kami nilang niri sa kami ni magsasambahayang. Maksud niya ron, kami sa ini magtatahala sin waktu sambahayang. Di na mo ipagtunay ha waktu niya. Walam naku nut'imul miskin. Ibanin kami iniri, kami magpamahagi sing kakaon na mo ha mga miskin. Wa kunna nakhudu ma'al qaidin. Sumagawa doon hindi alamuran namubihan hinang. Amo na yung mga sila amuin nang gugura-gura ha agama Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hangkan kami di da matuyo tuod magsambahayang sabab di da kami magkahagad si mga adlaw kiamat. Di da kami magkahagad si mga dumatong hasusungon. Biya na sinhinang si mga kupar Quraish. Hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay ikaw na along niya. Isi magkahagad. Pagpatay mo, nagkaputo-puto na yung bukog mo. Nahansol na yung unod mo. Nahinang nakatantan, abo, wayroon na kiapos pa iddahan. Hati lang niya, mabuhi pa magbalik. Na, yan, mga katawtay manghuran. Sampay roon na lang niya, hatta atanal yakin, sa hingga tumarang na kanila yung kasabunalan, panma tanfa'ahum syafa'atus syafi'in. Awakto yan, di na magmumpaat kanilain, tatabangan sin hisiu-siu mabaya tumabang kanila. Way na makasapaat kanila, mga katawtay manghuran. Nabiya din na baha, in nagdaraawa, mag-uno kami magsambahayang sinimbaran na mo asal sambahayang. Mataod saan bihan laong, ando kaylo, na biya din na baha yadto, in kasungan nila habihaning kahalan niya. Damikian biyabayta dunhan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdul ladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. In biyagbidaan long niya sim mga sila amuy in simusulang patuhan Rabbul Alamin iban sing kita amo na lang na insambahayang nahisiyusin na ninggali kaniya in siya nagkupur na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Damikian doon haon. Dugaing riwayat bainal abdi wa bainal kufri tarkus salah. Antara sinipon iban sin mga sila nagkukufur, amo na yung pagtinggal sin sambahayang. Amo yan. Damikyan. Asunan, kabaakan ta. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man tarakas sala
muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatallah. Isiyo-siyo lang niya. In naninggal sin sambahayang tiuod niya. Tiuod niya, tinggalan na mamuas na kanin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana. Hati niya hitukbal na sin Allah ta'ala in kaadilan niya ha mga tao amoy in nagmaksud doon ha amin hinang wayroon kapuspa iddahan labi-labi na in mga sila nagkukupor di magkahakad sinaw ni nadlaw kiamat, di magkahakad sinaunin paghisab, di magkahakad sinaun karayawan, mapuas dahing haamin kamatay, na amo yan im mga sila, na tumtumon na to, impyagbidaan taywan sila, sambahayang tuan, amo nain, ini pagsisilangan sinta umarayaw, piyagmarayaw sin Allah Ta'ala, iban sinta umangi, piyagmangi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yadto na miabutin waktu na to, manghumbay dako kaniyo, na mura-murahan sa Allah subhanahu wa ta'ala harukaing waktu, kalukakanapan na to da insya Allah subhanahu wa ta'ala, manghumbay dako kaniyo katan, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.